nk'uko tubikesha ikinyamakuru Umuryango akadomo rwa baragira bati gitifu w'umurenge wa Kigali yakubitiwe i Karama ati ku manywa y'ihangu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge Nibizi Jean Claude akaba yarakubiswe n'insoresore ubwo yari mu kazi mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama IDP Model Village Karama. Mu mpera z'icyumweru gishize ubwo gitifu Nibizi ngo yari mu kazi yasabye umwe mu bakobwa kwambara agapfukamunwa aramusuzugura ndetse aranamutuka. Uyu muyobozi yagerageje rero gushyira uyu mukobwa mu modoka y'umutekano ariko insoresore zirahagoboka zishyira gitifu ku munigo. Hari amakuru avuga yuko abakoze ibi bashyikirijwe polisi, gusa gitifu Nibizi Jean Claude akavuga ko atari ubwa mbere ahuriye n'isanganya i Karama nk'uko yabibwiye BTN. Mu by'ukuri yatangaje inkuru yagize ati hari i Karama harimo bamwe mu basore n'inkumi bafite imyitwarire itari myiza, abantu batubaha abayobozi batinyuka ati guhangara babakuriye ati gusa si bose ariko si byiza ati ubusanzwe umuntu muto akwiye kubaha umuntu mukuru. Gitifu rero akaba yarakomeje avuga ko no ku munsi mukuru w'ubunani nabwo ari mu kazi yasize imodoka ye agarutse asanga amapine bayakuyemo umwuka yose. Mu by'ukuri ati ni ikintu kibabaje cyane, akaba rero mu by'ukuri asaba ko n'inzego z'umutekano zabakurikirana kugira ngo mu by'ukuri baryozwe ibyaha nk'ibyo ngibyo kandi bisubiraho mu by'ukuri be gukomeza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi. Navuga ko bigayitse, abakiri bato bakwiye kubaha abayobozi babo ndetse kandi bakwiye kubaha n'abantu bakuru muri rusange. Hanyuma reka dukomeze n'andi makuru mbabwire ko uburwayi bwa Kabuga bwongeye kuba inzitizi ikomeye cyane mu rubanza rwe. Amakuru atugera avuga yuko abacamanza baburanisha urubanza rwa Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya jenoside banzuye ko ababuranyi ku mpande zombi bakora inama nsuzuma rubanza hifashishijwe uburyo bwo guhererekanya inyandiko kubera ko Kabuga atameze neza. Ni icyemezo cyatangajwe n'abacamanza bagera kuri 3 baburanisha urubanza rwa Kabuga Felicien aribo perezida w'inteko y'abacamanza Ian Bonomi na bagenzi be witwa Graciela Suzanne Gati Santana na Elizabeth Ibanda na Hamya ukomoka mu gihugu cya Uganda. Itegeko rigena ko mu minsi itarenze 120 uregwa agejejwe imbere y'urukiko ku nshuro ya mbere hakorwa inama isuzuma imigendekere y'urubanza icyo cyitwa status conference hagamijwe kungurana ibitekerezo hagati y'ababuranyi. Niyo isuzumirwamo rero imigendekere y'urubanza ndetse no kwemerera uregwa kuba yazamura inzitizi zijyanye n'urubanza bishobora kuba uburwayi cyangwa se uburyo umuntu amerewe. Hanyuma rero inama yagombaga kuba ku itariki ya 3 Gashyantare 2021 ariko iza kwigizwa inyuma ya tariki ya 11 Werurwe 2021 bijyanye n'amabwiriza guma mu rugo yari amaze gushyirwaho mu Buholandi kubera icyorezo cya COVID-19. Aya mabwiriza rero yajyanye mu by'ukuri n'ihagarikwa ry'ingendo zimwe z'indege harimo n'izavaga mu bihugu bituyemo abacamanza babiri muri 3 baburanisha urubanza ku itariki ya 4 Werurwe, kandi hanzuwe ko za ngamba zikomeza kubahirizwa kugeza ku itariki ya 1 Mata 2021. Inyandiko y'abacamanza rero ikabigaragaza ko hahise rero hatekerezwa uburyo abunganira bwana Kabuga Felicien n'ubushinjacyaha bakora iyo nama hifashishijwe ikoranabuhanga cyangwa se uburyo bw'inyandiko. Gusa inyandiko yatangajwe igaragaza ko muri raporo yo ku itariki ya 5 Werurwe 2021 umuganga wo kuri gereza y'umuryango w'abibumbye mu Buholandi aho bwana Kabuga Felicien afungiwe yagaragaje ko bwana Kabuga Felicien adashobora kwitabira inama nsuzuma rubanza ahibereye cyangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho mbere ya tariki ya 11 Werurwe bijyanye n'imiterere y'ubuzima bwe muri iki gihe. Urukiko rwavuze ko icyaruta ibindi ari uko inama zikorwa abantu bari kumwe zazongera rero kubaho ari uko zitekanye bijyanye n'icyorezo cya COVID-19 n'ibyago byo kuba rero abantu bakwanduzanya. Uburyo bwo guhura bwahise rero buhagarikwa, impande zose zemeranya ko zishobora gukoresha inyandiko. Rwategetse ko ubushinjacyaha abaregwa ndetse n'ubwanditsi bw'urukiko bagomba rero kuba batanze mu nyandiko imyanzuro yabo niba ihari bitarenze ku itariki ya 15 Werurwe 2021. Izo mpande zombi zigomba rero gusubizanya igihe hari uruhande ruzaba rwagize icyo mu by'ukuri rugaragaza bitarenze tariki ya 19 Werurwe 2021. Mu gihe rero ngo bizaba ngombwa urukiko ngo ruzaba rwamaze gushyiramo imyanzuro yarwo hashingiwe ku bizaba byagaragajwe. Bwana Kabuga Felicien yafatiwe mu Bufaransa ku itariki ya 16 Gicurasi 2020. Urukiko rwemeza ko abanza rero gufungirwa mu Buholandi mu gihe hagisesengurwa neza ibijyanye n'ubuzima bwe n'imibereho y'abatuye Tanzania
mbere yuko hanzurwa niba azafungirwa ndetse akaburanira i Arusha mu gihugu cya Tanzania, aho impapuro zitegeka ifatwa rye zemeje ko azafungirwa. Bwana Kabuga Felicien yagejejwe imbere y'urukiko ku nshuro ya mbere ku itariki ya 11 Ugushyingo 2020 Lahe mu Buholandi, ahakana ibyaha aregwa. Aregwa icyaha cya jenoside, kuba icyitso cy'abakoze jenoside, guhamagarira abantu mu buryo butaziguye kandi mu ruhame gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside n'itsembatsemba n'itoteza nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakozwe mu rwego rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 16 barimwo umuganga baraciriwe urubanza rwo gufa batahari ku rupfu rw'umuhinga wa Ebola yamuka muri Kamerune. Richard Valerie Muzoto Kibung, umuhinga w'indwara zandukira yakorera ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, yarashwe mu kwezi kwa kane umwaka wa 2019 igihe yari mu nama y'akazi ku bitaro byo mu gisagara ca Butembo mu buraruko bw'intara ya Kivu y'uburaruko. Yari umwe mu baganga b'abanyamahanga bari barungitswe gufasha kurwanya ikiza ca Ebola mu buseruko bwa Kongo, ikiza cyahitanye abantu barenga 2200 imbere yuko gituzwa mu kwezi kwa gatandatu 2020 inyuma y'amezi 22. Abo bantu 16 bagirijwe ibyaha by'iterabwoba hamwe n'ubwicanyi nk'uko abashingwamanza b'imiryango yabuze babivuze. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyari bwongere gucira urwo gufa abantu kuva mu 2003. Umugambwe wa perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara waratsinze ku majwi menshi amatora y'abashingamateka, n'amatora yatanze icizere cy'amahoro inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu 87 mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibi biharuro byatangajwe na komisiyo ijejwe amatora yerekanye ko umugambwe RHDP wa Ouattara watahukanye intebe 137 ku ntebe 254 z'abashingamateka. Umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi PDCI wavuze ko habaye busuma mu gihe Laurent Gbagbo yigeze kurongora ico gihugu yasabye abanywanyi bo mu mugambwe wiwe FPI kuguma batekanye. Abimukira bashika 39 barafiriye mu mazi ejo ku munsi wa kabiri igihe ubwato bubiri barimwo bwibira ku ruhande rwa Tunisia. Ni mu gihe ibitigiri by'abantu biroha muri izo ngendo zitoroshe bagana ku mugabane wa Buraya bibandanya byiyongera. Abatabara barashoboye kurokora 165 muri ubwo bwato babakura mu mazi bakiri bazima. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Tunisia Mohamed Zekri yavuze ko ibikorwa byo kurondera abandi byabaye birahagarikwa kubera ikiyaga carimwe imifunda myinshi kandi bwari bwije. Muyavugwa mu yandi makungu, intumwa ya Leta Zunze za Amerika kwihindagurika ry'ibihe John Kerry yari Brussels mu Bubiligi ejo ku munsi wa kabiri kuganira ku gukorera hamwe hagati y'ubumwe bwa Buraya na Amerika ku gusubira mu twigoro two kunagura amasezerano kwihindagurika ry'ibihe. John Kerry yashimangiye ko leta ya Biden yiteguye guhangana n'ico kibazo. Perezida Biden yasubije Amerika muri aya masezerano inyuma y'amasaha make agishika ku butegetsi, bivanye n'uko uwo yasubiriye Donald Trump yari yayakuyemwo Amerika. Umutegetsi agira kabiri wo mugambwe NLD wa Aung San Suu Kyi muri Myanmar yafiriye mu maboko y'igipolisi ejo kuwa kabiri mu gihe imyiyerekano iyamiriza itembagazwa ry'ubutegetsi ikibandanya. Zhao Miatrine yafuye kuri uyu wa kabiri. Ishirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryo muri Amerika ryavuze ko urupfu rw'abo bategetsi b'umugambwe NLD mu minwe y'igipolisi rwatumye haba ibibazo nimba leta itobihohotera ababa bafatiwe mu myiyerekano mu kubaboreza igufa hamwe no kubica.